ولی تماشاوان جال باتمش نزیک و راشد شوپینین کارو چالاکین دزگه خیر خازی بارزانی د شوپینین اف دزگه خیر و برکت بو ولاتی من بو قومیان بو کم درامتان بو سمیانان بو آواران بو پنابران بو قطابیان بو همو تخوچین جدا نکتن بو ولاتی ما حتی بو در دورو پارچندین کردستانی جی اوه ایکش پروژین هری نوازه کل سراستی جهانی دبتشتی وزا حتی نهارو ندابه بريس موسى احمد سروكي دزگه خیر خازی بارزانی ج سوران گلمه هلبته اداره سربخو یا سوران كايك موسى دماتا باش به هلبته تزاني gelek خلق قرضدارين دكان ابو نبي سدما او روشك وبغداد سري هرمي اينا گيروبونا موچيانو حتى داويه كاتا بيروكافي بروجي گلو دچرچوي چداهات بتأكيد او اخفناكو جنابته كر درست جهه خدايا بشتي كو او روشا تشكري حكومه العراق مخابني بو خلقي هريما كردستاني براستي مديد كو باركي جران السر ملت خلقي ما ويا جرينك او كو بشانازي و ام بيجين كو دزگه خير خوازي بارزاني براستي جي همي محاولات تو او كو او اخفتنا بارزاني نمر كتكردار او كو امر كري شانازي مروف خدمتكاري ملت خوابيت ام ابوي كي بوا برنامه بتايبتي جي وكو تجي اماجه بيداي ادوار سميانا دا ادوار خدان بيت وين تايبت دا ادوار اواره و پنابران دا يعني همي هولدان ما أوبونا كو شويكي كرداري أم خدمتكار ملت خوابين طبيعي بابتك ديكي جرينجي هاي اوجي او كو روش بروش دزگه خرخوازی بارزاني زيادتر تكهلي چينو تاخن جواكا مدبيتن كو مدوب شانازي و بيجم اف پیشنیارش عالیه وان راحت یا پیشکش کردن بو دزگه خیرخوازی بارزانی و روش بروجی امد بینین کو سرمایدارن کردستان کسایتین کردستان خلک مب آوایی کی گشتی ماموستا دکتور سیاستوان یعنی خوب پشکل وی دزگه بینن و همی هدفت مجی و کو دزگه خیرخوازی بارزانی اپراستی اف ایک بو دزگه بیت مالا همی کردستانیان بیت و بتایبتی جی دسپیکی جی دا جناب سروک بارزانی هر اوه بوه شیرت آویل ما که دزگه هک چه ببید بارزانی آسا ات خدمت خلقی دا بید بجداهی و ما بجداهی جی خدمت کریه که اوه جی خالکا یعنی جه شانازی که ام شانازی پیوت کین بردوام که ما بجی آوازی چه جاره من پرسیه چه رنگه چه نوعیتک چه دورک تنه اوه که یه محتاجه یعنی یه بيويستك ام هاري كارياوي بكن وما هرقافجي افجي ديالوانا بحسكريه كو دزگه خير خوازي بارزاني او هاري كاري وبشتيفانت كو بيشتكيت نمنته بلكي اركه السرملي ما كو ام خدمته ودابي بابتك ديكي جرينجي هي كارمد فيجي ايماجه بيبدم اوجي براستي باراستنا كولتور كردستانيه كو ام شانازيه بيوت كاين طبيعي ام حميد زانين پیشکفن تکنولوژیای تشتک چکریه کو اف نمونه کنو که هی لهرما کردستان اتولات دینه مایه یعنی تو نابینی کو کسک دکاندارک متواضع بشت مليونا هاریکاریا جیران خوب که اپراستی اول نمونه که کو ما هر گاف و کو دزگه خیرخوازی بارزانی کنفرانسات خدا اتعاخفتنت خدا با وتارت خدا بحسابه ایکی کریه کو ام شانازیت کن کو ملت کرد دولمندترین ملت ادبوار مروفایتی دا ادبوار پیکوژیان دا ادبوار خدمت کردنی دا و افجی لعنه که دیگه که امر امد بینی نکتنی الجهانا پیش کرتی بلکل دورماندورت مجی تو کسی که نابینی که امکانیت که کم و که دکانداره که بشد او جرأت هبید که في سخاوت برانبر بولاتیت خو جیب جیب که کو براستی وقت ما اودید مگلک دست خوشی لوانا کرد و ما گود جی ام شانازی و ود کین و ام دی پشتیوانت واجبین و بتأکید جی دزگه خیرخوازی بارزانی دی بردوام و محاولاتك که اف نبنا دیار ده طبیعی اول بابتکی هاتیه هل یعنی سرچاوی بابتکی هاتیه که دسپیکی جی ده تجی اماجه پیدا اول سه هی و که معاشن وی خلکی نهاتیه دان که ام بینیم که پرانیا خلکی ما اپراستی او دیجی گریداین معاشی و که دزفرید یعنی کارمندن حکومتی و جبوی بازاری و جبوی بازارن بچوک یعنی
يعني اف حقيقتي همي اف خلقت زانيتن البرهندجي وكو پشتیوانیک جوی هست جوان دکاندارین ما وکو پشتیوانیک جه هولاتین کردستانی وکو پشتیوانیک جبوی پاراستنا کلتور ما کردی کو کلتور که ام همی گاو شنازی پیوت کن جبوی همی و بابتانه دزگه خیرخوازی بارزانی پشتیوانیا وان سرمایه دارن کو ما هر گاو گوتیه کو وکو اپراستی وکو چیا کی الپشتام ابونا بله کاک مصالبته ام روشد شوپینی پشتیوان بله لخانقین حتی دیگه هزار خام دزانین خانیان بو کری چیانو کسین کم درامه چکن دزگه تا همو کارو چالاکی تو هم دشوپینی البته اف دزگه نعمت و خیر و برکت بولات مبول قومیان طيبتي جاي كلام بحثي قرضدار بكن توزاني بسدمان راوشي كبسر خلك مدات يا وما بحث كري قال لك دكاندار هنا شاندين دفترين قرضان هنا اين قرض كري فقيري نادن معاش نينا شبكت بي شرم كب چتا في دكاندار جي شرم كب بيچم كوزاني بارانينا كاتا وكلتوري هفدو قبول كرني وبخشينا وتو بحث كي قال جرينجا بروجي وقالوا ويشان كاسان بغيري ماجب فيجي بدم كاكا كارمد في ماجب ويجي بدم كو بتشا اوايكي يعني منافيا كو سروچاوين وان خوشتويت خو ببينين اويد كو بحر اوايكي بون احتاجي هندي بونكو بو هيامكي ابقرت بيتفين خارنه بيتفين ناف مالي كلو يعني كلو بلجينينا همي بيتفين خارنه كو مخابن بقرت ور بگرن منافيا بهيج اوايكي وانا ببينين همي اوايكي اونلاين يعني تكنولوجيا ما بكار إناج بوي في إكي تني اتصال بوان وهاتيه كرني أو بدكاندار وهاتيه كرني طبيعي ما فلترات يتهبوا كو كينا أوين كو مستحق وجه خدايا كو سباسيا وان باجي روكا بكين أويد كو سوتمن بوي طبيعي وجه إيماجا بيدا كو ساتو بازده دكاندار دفي بروجاي دا سوتمن بونا 5773 خيزان سوتمن بونا دفي بروجاي دا أو أجرنك أو أكو أم وكو دزجه خير خوازي بارزاني ابتايبتي جي كو جناب كاك مسرور بارزاني سروكي بورد دزجه خير خوازي بارزاني بردوام تأكيد السرفي كيد كا أم تشاوا بشين بو حالة روجانة خدمة خلق خدا بين أم دد بردوام بين بشتيفانيا خلق خدا كا تشاوا بشين خدمة زياتر بكين بو باشتر كرنا ولاتي بو باشتر كرنا بارج واكي خلق ما بشوي كي جشتي وبو بيش وبرنا ولاتي هذا بروجي قالوا بروجي سنوردار كريه عن بروجي كي سرانسريه هم دفران ويبجرا يدوم درجه عن التحديد كريه وقتي بالتأكيد أم يعني وكو حمو بابتين دي أم بردوامين جوانيا دزگه خيرخوازي بارزاني گرنگيا دزگه خيرخوازي بارزاني بردواميا ويدايه هر وی بردوامی جیولی کریه نوکات آست جهانی دا ات آست هریمی دا ات آست نافخوی عراقی جدا اپراستی ایکم دزگه کو شیایه ات 11 سکتر این جواز دا کار بکردن و بو هر بابت کیجی یعنی ما براستی کارن پرشانازی انجام دانه کارن پردسکفت انجام دانه و یا جوانیا دزگه خیرخوازی بارزانی و کی مجی ماجه پیدای او اکو بردوامی اوان السروان کارن جوان ایشالا عمدد بردوام بین پشتیوانیا خودی و تایبتی جی پشتیوانیا هاریکاریت مکو هرگاف وکو پشکک جوی دزگهی ديال مدابونا وأس متأكد جم ديال مد بردوام من بوكارين مزن ترجي. وله بريس موسى أحمد سروكي دزجي خير قاضي بارزاني لإدارة سربخويا صوران جنمو. قالك سباس كاك.